Ya vi ele chone vai ngala fiafi. Yo chachon wo chachon proclame o le testimony hour. Yo chachon for ne fiafi mo mon mo fatalo for ne vai ngala fiafi. So sunga chacho fatson le sunga ya Michael Precha. Ya le ngata foi le ya o pa ia mal malu o wo mapa anga foi. O chacho proclame ne vai ngala fiafi o le testimony hour ya MSF foi ya o le susunga fa fe ngai ngata foi le fa sua. Yo chacho ne vai ngala fiafi yo. A fai na te fia nei por kalame amen ya chacho fasoa ya chacho chacha no foi nei vai ngana fiafi tu sai foi man nei por kalame amen ole olanga suia ya po me foi na tu sai fanga male olanga wa mafai ona ave oi matsali ima fine ole tua ya fa malu no tsila nei vai ngana fiafi wa so penga chacho por kalame ko ma fai ngala la ka ya fa malu tsila sunga chacho fatonu ya nga osinga kaimi yange nga ponge ala lo sta ya tua ya lela isi mang o mai pe atu wala unga ya ona sekilo le tatu telephone nge ke ko fale ko ngole whatsapp time pokalami ya ole wai lunga tatu pokalami tatu tu faitsa fa pian tatu faso ai ya ilanga le le tua ila fa ngolo ne ya fiafi ya la tsa so se tsalo amatsa tatu pokalami ne ya fiafi. Hallelujah, hallelujah, osana. Vi ia oitama, vi ia oia ngapa ia. Moli atu le lotu faftai, la wafio ne ya fiafi tama. Faftai tama, ilo walo fumlo wangalele. Faftai lo famao ni ati imato. Faftai si lo tula fo ina fo imato lo fanau. Mato te vi ia pia oilo mato watua. Oyo le atua famao ni lava oi. Ya umalava e fitalai tama le aiseme o pepelo. Yau fitala ingalo mato watua lo taritono mato loto o lo seifu wala va oile atua yo me la aufule amataino ni por kalame no mato chama ya ilanga leo la wafio se yo ulfaimina fa manuye for faringo lo la fana o foi se tsa la ma wala va no mato tsa no mato fa so ni ya fiafi fe foi se mama yo o atua leo o na tina ne ma ngana fiafi talo lo fio chama ya ngalu ya tuli nganga pa yo la wafio ya fa amala mala matili ma ia amanino lau upulo macho watua ina ia macho tari tonu ai pia macho tutu mau ai pia macho sa ili ai pia ina ia tu mau ma ia macho taunu ule taunu ungo na macho fa moi moi ua umana etapi na ina moi macho lau fa manuia fa ngono lau fa na fa manuia fa lau upu ni ia fiaf ona o Yesu o wole mavala awatu ai amen amen ya vi yana le tu ni ia fiaf amen Chachono le wailu chacho pokalame chacho tu sifaitau mawa mai chacho tu sifaitau le lukola no chacho sumar fa evangelia lukola no chacho sumar fa no foi upo sumar chas amen fa pena no faitau wina luka evangelia lukola no chacho sumar fa pena faitau wina no foi sumar chas wa so se fa ma walunga e ia ya te ia e fa ma wala lo ina lea o le fa ma ulalo e ia ya te ia e fa ma walunga ina lea fe mai awa o se fa ma walunga e ia ya te ia e fa ma wala lo ina lea o le fa ma ulalo e ia ya te ia e fa ma walunga ina lea o se fa ma walunga o ia ya te ia e fa ma wala lo ina lea o le fa ma ulalo o ia ya te ia e fa ma walunga ina o ia pe fa ina o ia ia pe tele fo ini kele fo ini mea lo fa ma se fo yo fa manu yanga le tua ilungor tangata na te loa na te loa savali male lo so mawalalo savali male lo so fa maulalo amen fa mena se mena tu autu mo ta urne ya fiaf amen awetse mena tu fata va fa mena le autu ne ya fiafi awa ete mena tu fata va awa fo ne yo mena tu fata va o upo Yesu o tatu li faula amene lo fa pensa utala ye fra evangelia o Luka ile ne ya fiafi awa kako ke mangaku fakau va awa ngi o kako va ai awa ne o tatu va ai mawalalo ia tatu va ai matatu wa pala au ile atu ai fasino manga ina ia tatu sava vale tu sai malea fina ngalo le atu ia kasi fo ile fina ngalo le atu le au mai fo tatu mau ne ya fiafi awa ke mga kufa piso au foi te manat fatsa va langa sila fia la vere tato wa atua mea uma amen sila fia lo tama sila fia le tato tama o le langi mea uma lava na la femei
aua e te manatu whatau wā. Yes, hallelujah, aya. Moni ma whamau ni le upo. O so se upo e ke whaikau konga le whangapaya le atua. E se le tā ua e se foi lea wa uina ai o i tātou. E whatalo whātilo uso au lele me beautiful sister. Anga lele ya ngā lofa vi ia le atua. Whamanui atu le atua. Ngā luenga fue whapeon whawhenga iai. Ia le ngā ta foi lea ia. Whaftailo teimi whawanoa ina we pale mai ai. Tātou whaso ai foi le upo le atua mea fiafi. Amen. Na sila fia Yesu ni sel au wala au lia o lo filifilia ino fuanga sili eno no fuai on fitsalaya tule o ia ile tala fa tu sa ya te ilato mai on fitsalaya tule o ia tala fa tu sa ya te ilato kusai e ala na fitsalaya Yesu ia mea uma langa sila fia le tu o lo o lai le lo langi amen aya o lo e o lai ma o lo e soifua lo wolai foi amen aya ngala nga fetsa Yesu matu sa o fetsa nga Yesu langa o me o lo tutupu ile lano langi o lo tutupu i tonu o lo tsoi fale o lo tutupu i tonu nga luenga le atua ai le o le mana onga nga le atua tato te ato e tato te au na ya te ia ma tato loto aya o le loto e fa peona o le loto e fa peona ia ile langona le ole o le manatu whatau waa, amen ea, manatu whatau waa ile ta ua ilu mo le atua, amen ea, au oer tangata e te sila fia le finangalo le atua, mai malama lama ile tala ango Yesu Keriso, amen, o yor tangata ea, ile manatu whatau waa tangata, o yor tangata ya lofa, o yor tangata tumu le fa maoni, o yor tangata tumu ile loto fisoso hani, amen ea, sila fia le Yesu le lalo langi ma me o lo ola i tangata amen aya le na fata atia i lo Yesu le upulea na sila fia Yesu nisi na sila fia Yesu nisi le awala au lia lo filia no fanga sili e no foi amen amen po se fata eta inga fo e fa inga fie po se fai poi ponga aya po se fai poi ponga po se asofa nau aya me vinga e vala aulia i tangata maululunga vala aulia i tangata alo ia o kangaka maululunga i le ais kangaka mga ai fa ko e se foi me ale tua ia langa o me le so i fu ai maola le la langi amen ai fia ke le la langi vala aulia tangata ke le mea amen ai kangaka i loe ko e maua mai ele si e fa mai ia vala aulia foi wai le ma fai ele kiki se mea lo fai sauma e mena o yalu le e mena o yalu le mea e ale tupe ko yalu foi ai ko manga o yala ia ko yalu ko fa kumu e ko replace me uma esi amen ale mana onga le atua ele fa pena so ifuanga mane na tsuro tatsu tama o le langi o lo fa pe on tatsu au na yai wa yesia so fa pe mai ai sa o yesia so e mana tu fa pe e kele ai e yesia so e manga ko fa pe o le se fale ke ngofo ai o yesia mana tu fa pe ya ti o le ai provide le atua me uma e kango le atua provide me uma tanga tselo na tsali imalo na fine na tsea na tselo na ala amen a fai ngela se fai poi ponga pusas fanga o meu makuai e kaulo me ya oka e fai ole ai ngol tsama ye le fia down e fai ole ai ngol tsine ye le fia lui foi lalo e manga ola la mua mai lunga ava ya tsula ai ngol tsine wo saula ai ngol tsama oka ava tsula ngol tsama ye ai isa we leke ke fia ele fia manga o lalo manga o ai lunga ai ke lo le upole atua ne ya fia le mele upole atua le kau kala e fai upole sumatas wa ole fa ma wolunga ina o ye e lava e fa ma wola lo ina lea le fa ma wola lo ina o ye e lava e fa ma wolunga ina lea ya fe me fa ma wola lo ina amen amia aka ko manga ola ka ko ke fa maulalo tatu se fa maulalo tatu ya tatu amen ya fe me ya ka ngole tsu fa ina oi amen awangi o ka ko va ai iva ai nga fu o ka ko ke ola fa tusa amen ya ele tusa pe ainga ele tusa fo tsama ainga ese uma ya ttonua it's ttonua ainga ese uma fo it's ttonua e fa penali ngona ona ole e fetsa la Yesu ile lo fetsa la Yesu
ona ole mele e tupu ye ile lalo langi amene nga fe mai ye Yesu mai awa bala wina o se tau maftsanga se poi punga awa te fia no for fallen for silly amene langa le menga le kuli ka ko amene ya fia kele ka ko ke o ya fo ile ngo pape ke manga o ke ngo fo ai lunga e fai o la e fai o me o ma te fa kingo oka o me o ma te fa tino ya ai ke lo la o le kai fa pe le tau bia i lumo le atua nga mea uma ile manga ole atua e fai o so na tali so na fine te mana o ya ke manga o ke fia sili ke manga ave o mastanga talo ia ke manga ia vest ia o mastanga te fa alo lungia te manga ave o mastanga te fa ma e malo fa alo lungia ia pastanga talo ia ke manga o fa ese ale mea e te no fo ai amene o ka manga ya fo yo le opune ya fiafi o fa tsawa tswa ya amen na fe mai avala aulia o se isi tama ftsanga fai poi ponga au e te fia no foreign for silly ina ne ya se le avala aulia silly atu ya te oi amene me o kako ke fia ngofo fu se me siri au ngi kako fia o fu ngofo e matila tila mai er kanga ka kaunga malo falong ye o ya amen me au wangi o kako ke fia ngofo fu ngofo amen kako ngele wa ungi amen wa ungi le ke loa chonolo nga amen ya ole nga amen wa faftai le tua wa mana ia ona o Yesu amen faftai foi le tua wa bala awina ona o swafo Yesu amen aya tia wa ya awange yo fia sidi mo la ku fo walu ngofo o lala mo lunga mo ngape mai ele vai e ele tanga tala ya la ka penga fo e fo tanga la ka penga foi le foi pichole tama ftanga amen langa ese mkaka fai ni kulang fa pia ya special ya le pichwa au na le atua ma la so fale tua ya so o mai mata mali puai la man kanga ka ya lo ya so o mai ma ya o me mga le kupu kongo ka kolalo langi amen ya mo le me lo fia sili mal mo kele fia halui lalo amen ke lo le mana ongo le atua lo inga le tino ke riso ile fa pena fina ngalo le atua amen ile mga ole atua ka kyo kuman ka ko mga ku fa sausili ile mana fo ile atua ka kyo kuman ka ko mamalu ele mana afu ile atua ke lo fa pe o sili aku amen afe maya pe fe maya or tsangata ta ua matsangata mal tsangata fa pe ona halo amen fe me o ke fi alfu ke fi ngofo no ngofo amen fe me la ke iwa fa lu mai na ta ua ke fa lu mai nga wa fa la ata menino wa ngango lo amen ele umatsela wala aulia ya special au wala aulia ya ila to la wa yo filia special ngofo wo man fatu langa wo ma foina wala aulia tato we nisi for yo tato wo mani amen yang ala kufona ya le etela tuala etele no fo ya va no tu akele mana oi ke mga ke ngofo ai no meno fo la wo man fatu langa mai ya la fe mena fe pa ya le tu amen mai ona watu leo lena mala awina o lua mafayatu yate oi se ino fatu inale ali inei ona e alwa ile ya male masi yasi amen fa me ai bakulo kan fa pele ai le ai no fonga wo man fa lo ya tsanga tsa fa pe ona sawe e ala lai wo man fa tu langa me uma wo mo foi na fa lo i pepa ngai kusilo nga amen ya o ke fia la mo fuale o tsauna me fitsala ya tsuwi fatsa oto na tala ina wasila fia ia o ilato wa fili me sili tsa oto hai wa fa pe atu ya te ilato poa pe afa ya tu se tasi ya te oi alu le fainga ai awete ta oto ile me sili nei ya foi se tasi wa tala ia wasili ya te oi amen
me ye ke la foi ngo foi foi ngo fuanga wa ba ai chuai la nga la feme ya ye foi stanga tsala wa la fu vala au silia ku ya ti oi amene le we ka ka waro kusinga silia tu ya ti ole manu ngo le atua ole manu ngo foi tsa tsoli faula ya awane ifalu maina awane ifa maina awane ifa maina tsa tso awa foi ne ya awa foi ne nge ka ko masi yasi mai lunga le ke ya la ke la wa fa pe o ya le o wa ngapelo vai wa failo kuinga o fayo sky o tsangata o tsangata lo ia o tsangata bala aulia wa special ye me uma ngalo ya chi oi la foi istangata siria chi ya o la sabala auli la sabala aulia ile atala va ya fa manino masiata foi nga fa tati ye fa fa ngofie amen aya na tato no fo mala mai la ia fa kali o ke fia la mua fua awe ke fia iloa amene ole atitonwana awe ka ko fia iloa awe foi tato te fia sili fua langa ile mala tato ya ino fua wa umana fatu langa wa umana tapena wa uma foyona wa uma foyona special me uma inga ya fa peona alwatu tangata ya alala ilo na ya no fuanga wa umana tapena ya ngala femai awa tita oto ile mesili ne yai foi sentasi wa tala ina ya wasili yati oi ona alwatu ile ole na tala yati olua maya mafayati yati oi ina so watu wia maleali ine ona oi alwa menga so watu wia maleali ine ona alu waile ona alu ile male ma ona alu ile male ma amene e fai ala utala esele esele le amenge ese fa sava linga le atua man fa mala mai le atua na upu ya ti tato amen e sa wale upu le atua me olo afia matu por so ifuanga male olanga tsangata o yaile la langi ne amen langa ke wal ba kanga vala awi o ila we tsangata o serious fam so ako ngana nga lili ya ole mesu puya oi ngale fa anu mai na male vaya tangata wale ba nga kapili mai mga pelo vai makapili lo wili malo le fia ata le malo le fia tsala noa le o fa pe oi wanga oi male wanga oi ama vala aulia ai ngalo ya ti oi ya stanga tsala muli mai esili ya ti oi ya ti o tangata tonu na atofa ya ile le foi no fo amene ngala feme ile fi pa ya le ti mai feme pe tai oi pe etala ina oi pe atala ina oi etialo tsa oto ile me pito fata uva amene ya o umele tu wale tu manga tangata amene ifa aton wele tu me amene ya o ile tu wale so ifuor tangata ifa aton fo ile tu me amene pamele pizza yo oi pe atala ina oi etialo tsa oto me pito fata uva ina yefa yatu lena tala yati oi pe asawia pe asau oia soli na alwa eia o ile mesili ona mawalunga me na alwa eia o ile mesili ona mamalu ile o ilumo oea ta oto ai fata sima oe amene me manga yaro ko kanga bala aulia o lak fa mesoli sumai oi karfai ai se me la fa ele mai koinga sumai sawe sawe mangka pengale mana ya me okay la ava ile me fatsa ba ya vai se me vinga le ya lo ia se me ile lo ile fia mo fa sikanga ile fia lo stangata awali ya inka ka fa pisinisi o lo ka fa pisinisi mau mer ke minge e pi fa pe vai mau la lo vinga ku ai nga ya amen ya e ai fatsa ba pe ke ngai ile ku kusta ma amen ya fa me la ngona mamanat ili kukusta o fela la ia amen o fela la ia o wale wa kar kong wa pe nga ma ya lots tsanga tsalo fa piona ve ila tso matsanga mawam mawale tselele tsama ainga ile fia sa we level fata si matso ainga ne ya
amen aya ile fie sawele vo fata sima oele le kelenga ya lu ke fa ngoka sa iding kupe fa akauselia hainga kokole ma umanga e kausiai ma ortu pe te se fa na amen aya e fia alu arsanga tsaya ba mea e fia alu anga yen mela i tanga pe oia amen tanga pe oia amen nga fe mai le fe pe ele tu fe mai ta oto me o pito fata o vai na ia fa ya tu le na tala ya te oi pe a sau o ya soli na ru ia oi ile me sili ona malu na alu ina alu ia oi ile me sili ona mamalu wai leo oi lumo we ta oto ai fata sima oi amen ai sa ole le ya kelo me fa pinga kelinga ngakawa ai tanga se ki nganga ko leva ngua ko ngofoye ko o ele maloa iluma amen e maloa iluma ele ila stanga tsai ese fina ngalo itsono ngalo ngale atua o stanga tsa e manga o ai me tsanga tsa o longa off o ka se au le o longa off se vai muli umi o longa alo au le o langa vai wa makua i longa nga chau fa mo moi ya ai ke lo stanga tsa e ala nga ko kongo ngal ole itsono farti talo le atua alo kabla mo piso iluma ya ole mana ongala ye awange fala ve lave ya ku sa o alu na lotso le mela mana o ye ilona atua amen e manga o ngau we alu iluma e alu kuri mangwia amen langa ango foi ku oko kere foi le aus kanti la ki pekolo ifo tamo o ane tamo ifo tamo yatu e mai ai mana artsanga ya focus salanga ya vai na o ia malona atua alu lo kan kale su elia dava no pizzo iluma amen it's tonu la valea farti talo le atua ya polo ku fo ya sa amen sauninga ya sa aso lulu wa so le vai ya so wa to faine tonu ngalwe ngale atolo engalwe fasino ya ko enga fasino ya so lotu ma so tifafta ye le atua mai fa makoko ngeki fa kasima matsono le kalesia amen la ngala femele fe un pa le atua awane tu wale awane tu wale le fata sitasi awane tu wale le fata sitasi fa na wale atua amen ya fe mulu wa ima ya ma ya fa ma fan hai amen fe ma ya fe mulu wa ima ya fa ma fan hai ya la to la ngona le loto itasi engalulu e fati nongo le ngalu ngale atua amen ngala fe mai sole inalu ai oi le mesili ona mamalu ai leo oi lumo le ato atelewa o tangata lo to tau o to fatas o loko karkalangoa mako tari ye aya sawala ia le tangata vala aulia oi sawaka ikai ya ko le mele se ai kai ya foi oi wale mafainga fiaru langa le o tala no foi manisi o tangata foi ele fa pena ye ni langona fa pena fa pe e fiaru e sili va pe vai me tangata wala ala aku iluma o ia ka ngai luma aya malo wisu aku iforu amen a fa mai la yele fu matas awal fa ma walunga e ia au awaso se fa ma walunga e ia ya se ia e fa ma wala loina le amen mai so se fa ma walunga o manga kuanga o ia nga fe mai tsama na tu ne va ngala fiaf awake manga faka ova amen e kukusa kanga ka umai le atua pe kele la oa kele meke maua o ame o me fa mangui ai oile tu le tino amen mai le se uso tanga tsale ka wa ya tulunga e pe fo yona matatu ai amen ye la ngona fa pena ya hai kilifi ngo fo o la kangaka ye le fa penga ngo fa lo ngoi ya kilifi ngo fo o la tsangata kifianu lu mai ole lai ile ya ka kome ko bolu mai o ka kile ngo fo ko ala fe mai ya fe tsala nga Yesu por fata otso Yesu inga ya akala inga kako se ole hale me ka kiela ko la eva no sa fa ya tato tap wa ya tswa ina wale lo ponga ki kap wa ya fa penga sa wale na vala aulia o fa pe karo fa po fise me o ngofo sikenye po fe me o ngofo sikenye
Ele ai ele ka ngo foi ko o sawanga ka amai lu mai ila ngo manga ya sa wata ita ya tulo wa au ava ko fa no for le no for city amen yang ko karkali ya le mako wa tala no mako ar gaming ai lo so wa fa fetai le atua wa ya wa ya wa embo manatsu mai ai wa ya CEO lu ngole masalafa wa ya faali ali lo fata va ai lu mo tangata o ya faali ali lo vai ko kelo nge kanga kabala aulia amen sawa aba ko kuan men na no for fata va ngo for ko ngare ai mato ya sawa aba ko ave lu mai amen bele kire ngo for tsoi sumai kalamai au sumai wala me ngale tupu ya tato eva aya kulo be oko alala ese foi le tu fa lenga ese foi le tu fa tino amen so se me tato che ye fana wale tu aka ko va ese tanga fo bo se foi fa au me ak foi se tanga tono ngal bengale tu oka amen ulau akai ko kikio ku ka dingala ate tanga amen wa makwa ye aka fa show wa kule le ale alofa moni male lotso Yesu la itonu ya te fa ka lofa via songi fusi gesi ya sumai alala mai lo alala mai ilo no fole amen sa sumai lo wa vale ya sa fa inga wenga amen ale me ale lo la kula ile tumu atu ali ngeke la kwa o isa o ngofo le anga yo le me la ngova ai fo yo mata amen ye ko maya fa family molia kamusumusu akwa tangata ye o serve tangata ma fasino meno no foi tangata bala aulia amen final malia lo ya ila towa wo umana tape na ina ile ngala lau manano fo ya ila to ya fiom tala mai amen lo fata tali la to fo yo lo fatu ye tsato pokalami ye tsau no mai lo ya makarka ko asuma yo la ya manoa asuma yo la ya manoa mai la tu lo ye fo ni no fo fa piona o fa pi fo tape na ina mo tato amen manga ya ole mela la o yesi oila esela ngona amaya iluma le mela la ko mai maka o mako etsa mai avetua fata oton fata tie Yesu amen inga ya tilo ya ile la langi mama ai ile la langi ne ya la soilona o wina yo la toa lo la to soifua amen ha we o ina fo lo wa langa amen awunge ka kofia iloa o fongi ka ko pe fe meya o ma auto finga o tangata tele o amatsama ainga o le kifeme yo ole amen ya tulanga kongo ekalesia o mana o umana ona feeling ole sea le metisi foia o ye le sea malako la to yo failunga ina me umalaba la choche halala aima me ya sumai me ngofanga sea ngai ngofoinga ele tau no foi ngala o mga fa o fa mayo yo mana fo pai tsoi o la pitso ya so me so so no foi te la lai o me o man sa pena ia le manga ia la ya sawa o me la kulwa kwa la kwa o ngofoi kwa amen me finga kelinga fa tsonu e tsa so me uma fa tsonu me yele atua me uma kakokea tato te faya fa tsonu me faya atua me tato te no foi amen inga ya awange fa alumaina o ele tangata le atali imela fine le atua ina ya awane fa alumaina ya awane fa maina tato inga ko inga wa ko inga kele me ngai kongo fai poiponga ai mai se yo asofa nga ya mai se foi mo me o talanga teu ai mai se foi talanga teu o tua awa maliliu ya ponisi foi fai me nga ye special lau man fo ila to mana ya la kula ulenge yele ya lo ya le se coffee amen wala kulo sa nga pero o vai amen ya ke ya ko ro to tsanga tsalo fa pio nga fa mal tsa ma pe sumai ele onyo fo nga ke ngofo ai la ku mai ono fo wo
Ia ba ai ai o awa onga Yesu male fato nunga Yesu male male fa manatu mai Yesu ya te tato ya ona tato wala manga fangafa amen awungi kako mga fakau va tangata amen o fungi kako mga fakau va wa wasiri o wasiri e mawalunga akua o kofinga mamea uma elea ngai lumo le atua ye ko finga mangi kako failonga amen ai mana o miele atua oe mono na tari mono na finira o tato loto ye fa maulalu o tato loto ye te lo tato wo ilalu amen o waka ko ke fese me tinga ile so tangata au fingi kako va ai mo walalo fu tangata amen menga wale kukusa ai mea amen wakelenga ave falo alo ya istava be atsawa falo alo ile tino ia amen ile tino ia nga ile upurunga itsawa falo alo ye falo alo amen la sao Sulanga yo chino au ngei falo alunga ai afai sila fie le atua le soifua o le tangata ele susai le fina ngalo le atua marsava linga le tangata yo melanga ya ese ilo inga ya le tangata fata va amar tangata lewa lau tongia po ye le utusilima yai wa fa ilunga ina me ya lala ma ya lala ai le foi famo e moi amen mai awangi kakowa fe mai mai ina ia fai atu le na tala ia ati o e pe sau o ia sole na lua ia o ina me sili ona mamalu ona sili ona mamalu sa ia o ina me sili ona mamalu ile o lumo o eta oto e ai fata sima o awa so se fa ma walunga ia te ia e fa ma walalo ina lea le fa ma walalo o ia te ia e fa ma walunga ina lea awa kako ke kulia fua me kako kere masang yai au foi kako avifo kako kanga fika ngaka e ye foi fa mo ngova ai foi de tu langa au yela ngona o lai fa tanga la au lo so wo solo wa lo fa tanga tele o tai mai le wa ave ese mai lela ngona lo so pe e kalo fai e wa masi kengi kalo fai fa lumanga ia ngorele ono manatula ya fa tanga ele ese matsahala waime ya o umame umatatu te faya amen pe yo le ya o me tu spa yelo so formala o langa ya o tsato le upu amen fe me ele ya lo kango o ye fa maulalo o ya te o amen ai le ngalo kango fa ma walunga o ya te o yo manato ngolo va alsino amen ai ave ma me ya ve ai tsa u ma fa no anga ai mai se le mas ya si no mo tsangata kalu el kako lea le tato le chilo mamao matato mama ai mamao i mea male hanga ya tu male o mai male foi mai o mea umalo fapion fatino e ona o matato mea uma amen kako ke makfaka uma fapia o mai ngaka o mai ngaka fai popo makanga fapia o feme lala i nga fai popo ya tia yo feme lala i nga fai maumanga ya tia awainga ke aye kalunga awainga ke kau same le talunga ke alfa kau mai ora ngalu ngal fama ya awainga ke aye le ala po ngai ngai kau same le ai ole alfa fai ba amen ole makakau ole amen ya ngai ke kau same amen wa me ke alfa kau mai wa me ala o talo po ame le alwe fa tau me ma ke fai lau fai lo suava i pe fai ele ngalu nga tanga o ke vai fa ma walalo awa ke va ai maulalo tanga au fai ka ko va ai fa ka va amen pa me fa tsaya ile tu le ma wa mai me fai ngal fama ko le kano ko le fai ko se yo ole nga ma wa ka ko le au fama wa saule onge wole se fuaka wole fua mai fai e ka kano fele sasala ka manga sasa ka ko amen ai se wa ino malia la martanga tseila na yanga luengan fatino ai ko mo va pe ke ngongo ngar ko ya le fika ko ko fa ka mai ele ele ola ngona itsa tsole tsinga ro fa pe na la ngona tsanga tsoloa ya fatino ina le nga luenga finga le pe ba tsuni manatsu mani la ngona tsa tso au tsune ya fiafi ono ole fina ngalo le tsu mal fata oto yesu mal fata oto yesu na fata oto
e Yesu le fai loa tu le fai loa tu no na usua me sele mo tso tangata ngai fe mai u fetela ya foi o ye u fetela ya foi o ia ile na tala i mai ya te ia pe a esa uni se fai nga ai po se tala siwanga au wa tala ia wo po uso po tangata lo ainga po tangata mau o to te tua oi ni la to toya tala i mai fo ia si oi ona tu ia mai le oi fa mai ona mai pia sa uni se fainga ai po se tali suanga au tala ia wo po uso po tangata lo ainga po tangata mau o to te tua oi ni la to toya to tali mai fo ia si oi ona tawi mai le oi me o kako e manga yale upole atuane ya fia me o kako ke o kala e kaka mau oloa kaka kong kako ainga ai mai se o kako wo kako wo ilua kaka maululunga me o kako ke o kala e kwelanga le feme ya e kwe kawia mai me ye kako ke wow amen me kwe kawi me tangata me tato tio atu matato ai ole me fenga ni fa tino isi amen e manga fa le chupe o ko ya ko mo me chupe fa lu chupe la titi fa mo ai mo me kupe wala po wa tile ya chupe o mo mai le fa po ponga amen me alo falea me alo mai me alofa amen ya fa kele yo kanga ke itsono o mo me fa pia amen mi ele tuela na upu take la kwengo fuma tanga tamala na api ale ya isau me alo fale so tu sivala aulia ya ete tua male ete le uru fale tau saminga amen ya pe o me na fatino fo itsono le pe folo ka kele me lo failo me itsono le fiong pa ya le tua tau saminga amen ale ya isau ofu ale isau ofu tau saminga ele fiong e fale amen ai fa tsaile tuela na upu o fa mala malama ya tato ne ya fia awaka ko ke fese me tato tia ya tawia mai tato amen awaka ko ke fengi ngaluenga inga ya fa pe ko ka wia mai tato amen aya fa ngaluenga ka ko ke fa tali ile atua yo na manuia fa tali ile atua tawi mai ile atua amen aya menga manga ye ka ko va ile atua mpokala mele atua ngala ko sawila le fa mai po tangata lo ainga ona tawi mai ai le oi pe sai oi pe ai sa une faise e fa inga ai inatala ia ye mativa o mutu vai ye piri mai ta waso e manui ai oi awala to tele ma fa ona tawi mai ya ti oi ai tawi oi ile tu mai oi mi tonu family ka wia mai ka wow amen family ka wia mai ka ko ngai kangaka mama ia mga kangaka ia ye feme tangata le tawaloa ai pa fo yo kangaka ya yo mai ke oi amen pe amala aulia e o mai ta suanga le we tapi na ina amen pa wa yo kangaka ai fe mai le fi pa ia le tso ngai afia o ngai kangaka ngaya ele mfe ka wia mai o tso le mfe ngo mai mangi me alo fa tawi mai e tso wale bala aulia ai paule me fa me ya ile tawi ya tato ai tawi mai tato le amen ai mai am fa na tawi mai ya te oi ai tawi oi ile tsu mai oi ami tonu ye va au kala ya me kawi me ka ko le kai me ko ku me ka mi tonu e ke ku mai ai ma oi amen ya e te tu mai ai ma oi le ke fa ya ngaluenga le amen e ke fa ya ngaluenga mo ele alo ia matangata fata o va ai le va ai tangata o kangaka mama o kangaka kafe fa ua se tsulo o kangaka kafe supe e la e ku mai la to male fa me ko ku ele ka wia o e la to amen ai fa me ya e ka wi o ke me ko ku mai o ya mi tonu amen awungi ka ko fa yang ngaluenga mala tato nau ni tawi amen awangi finka ko ngaluenga ngaule tawi amen e kele ko mai o le ana mela ma wor ngamia amen vai me lo le pisisi le faide ye fa tse inga foi pe foi la ma fale ma fa su me se o sone ya e ma kele ka unge mo
mo le fale fuli e maua i le ENLYP ona mention so for i le au na se mafale anga ya Pastor Phil amen aya e mention ya ENL le o fo i le sunga fo i le ya pesta Augusto sunga ya Fimono e mention amen aya ona wo lo ma wo ina upole atua beila le wo faita we le asone ekere ngau le kawi mai o tangata ai fa kali le kai me tu mai o ya mi o tonu mai tau bi o le tu o mai o ya mi o tonu amene le winga tsala akala ku ngai kai le free market ki se fa tsala awala ku ngai kai free market ki wai so ai ngasi kai li ai su i and out amen ka ba ku kai luas te lau var se fulu se lau iva se fulu se lau var se fulu o kale ki yo kere kanga kai le ki yo kere kanga kai pior pilungal pisinisi makava ai aku wa amen ai ya tse wa ya mala usamalinga ile atua amen isi o solo manga lulu o ke lo fo si sole le kere sui kere kampangi sa ngalue ai fo sui amene o ke lo fo tsanga o yenga ke masangi ka o mea amen ya no fa so le uso va ai o e tsanga sa o kere fo dinga se lau le fo dinga le iva se fulu le ya ave ele so soani amen ave ele so soani ya fa kula ya ave la ma o se lau amen se ofise lau iva se fulu pe do se lau amen sa fo ela tsanga malana yesa we e fu atu e ma ua ele tsala fe nga yele lava ilona ofu o le size 24 sa malanga yele o le size 18 o 20 ya o ko ya be ki o lo ka o ya me ya o fa manu yanga le tsue imena au by for me le tsue e fa e foi matau se fa na wia amen okay le fa kali fa pese sa tsanga tsai ma ke le fa kali fa se uso ba ya ke lo fo ya u ka su e fo se fu fa kala fa la be ne me ta u fa tino yo la me wa mai pe tsai wa o ina ile uso le amen ile ngaluenga ta ke lo e la hai tita tu pe e maua ai ke lo ele atu ala fa manuia mai le atu ta inga fa manuia mai le atu fa na amen o nga le ka ke fa yer ngaluenga lo fa lo ka fa tino fo le o po le atu amen ya ke lo ya o sa fa ngaluenga pisis ke kele kokongo o smatwa no samo ya o la fi lo ya tau off ya ka mi fa mai kilo ka o funga ka ilo stela mo kupuka ya ai sauri tanga tale manao o ki ka fa ya ave ma o siva ya ave ma o siono sela wono si fulu sela se me ala au mai e kala fia uma amen la fo tela ngone ya e tinga ina amen la ngai nga le ofle fai ko alu le vali ko alu le sui ko le winga la tala no tala no la nga le o tau le upole atu awatato tenga lue se taui amen o vinka ko va ai fa ka va amen tsangata amen o vinka ko kilo ko la sa lo kenga o kenga la mai walunga o i frequent ka ko yo ye ka kenga la so swangi meska so swangi meska sta mana onga fo ya wangi por ke kyo ngi por kala me lo sa fa tino au se no ka pe ha ka ngore ave pa ave fa pe ya ave ma alas e saúde me se lau se lau mon tupu se lau ko ki o kor se lau ya ave men ya ave ma o ele ai asa une tanga tsa fo ingale le kelenga ke lo le ke mala malama le lo si o manga ele tanga tsa tele tupema ale ngi ala kango kwa fa ye ile menet fa tu sa ile tanga tsa le winga ngala tsala ne ya fiafi manga ya lo wa fa ya lo fa amen faya lo fa tele tanga tele tusa amen ya ka kango le fight sa lo fa mamla fa ya na mai la ile lava ya ngau fa lava ma ile ENL ya o afu me wa mai wele fitawi ya o makan fu fa popo ya ki lo au le amen ko nga tu langa fa pena e fa pena na fia ya ile atua amen ke le fa ya kula fia ya ma wa le hai
ya awa tu ese mone mele manat fata ova ya kukusa kanga kauma ya kukusa ke ya wo mawalunga kongo ofisa ya kukusa ke o kanga kai fai me fatasi ngalulue fatasi mangai kanga ka fu ngai le koro me ya we la ke mal malama le ai ke lo tsane ti o mo tsanga tsale li ma vai ma tsanga tsale e vai fata vai sili ya ku le fai mele le yo kanga amen sili ya ku le fai mele le yo kanga me tono e kalesia wa me fatino sili ya ku fai mele le yo tsanga tsaya amen yo foi pe fa ya fa now mo fai ponga me ai se fai la me alo fa kama ya de ke mak fa ka ma ya ke va ai na o sili ya ku foi me alo fa tsanga fata na ke lo mo ka kai ai mo wale o ma tsama ai e fai manu amen ape yala ava ku ngiri be ka waka fa fele me le fiese la ka ama ya le feme ave amen e wan ko ku ka ma se me ngali lu ka la ka amen ave fo se tupe ka ngakalia o le ale me wa mama wa tsanga tsa ova e ka ngo fa ke ku si ave uma be nga se do se la me le lima pole ako nga ku pele manga o ave ya ku e fai me le tsanga tsa ya amen ya tsanga tsa ova au kanga kai ke fa mua ma tsanga fa ke ave ye lo fa alo ma lo fa mua ia ko nga kanga e mai e ba to tsanga fa tsa ova amerele ai ka kala me alo fa kama nga ia nga o le se senga la nga o le fa tsa ova american ka kelele le o ma tsama inga langa ya tsanga tsa ma wole o kele yo la ko telele mo manu amene ya kelele manu amene au ole tsanga tsele wa masani ile upole atua au wakako ke fa manatu fatsa ova ayu kako so tsanga tsanga la ke ilo sili fai melele yo kama nga ilo tsanga tsa ye oka ako ku mai ka vale lilo no mo fali ya kwai foi ya ai fa fetsai le atua ono ne ole upu ole o fai tsawa tsweni ne ya fia fa mai ya fa mai emanuwi ai o awa la totele mafai ona tawi mai ya ti o ka fa ka ova aya ai fa mai ya ai tawi o le tu mai o ya mi ton fa me lo fa po suma lima o le tasi o na ta o twe ai mai ya o fa longo o ya ina me ona fa mai ya ile o ya te ya amu ia le ai le malole atua amen amu ia le ai le malole atua e ai la kanga kale ya de kanga kale kilo fatsa ova ai no e ai lunga le lau le malole atua kanga kale ki fa de ke pe ke le fa ngo ai ke le ke ai le ke eti ai fa mai ole tsasi enza otwe ai mai yo fa longo o ia mea ona fa mai ile o ia ya te ya amu ia le ai ile malole atua amen ai oele mga fakauva ai tsanga tsa mau mea ya au wai te manatu fatauva kele mere ke fia share ai ya langa kuli ale kaimi amen ya fa malu lu at first sunga tato fatsono ya Mikael Preta ya pe fa wa over kwa ya uikula amen ya bi yele tsua ka kongu ya se fa uma foi se aso ya tele aso ngalu e foi mtse fa so ya mo le tule ngang fa tsailo sunga foi el fatonu ngata foi le ya o wompa anga tsacho pokalame o le testimony awa fatalo fatilo sister le ya misileti nive alisana vi yele tsua fatsa yuso fatsa simai famanu ya tule tsua ya chaulua matfa na misile ainga ya otfa fatsa ya tsua fo in ye ro fa piona la tso fa vano ino la tso temi tato te murumuru au foi fo mtato fa so le upole ya tsua ni ya fiafi ya tsonu yolo ya fo ini solo ngalulue mai foi pe mai atune por kalami ya se fa awa we pere ne yaso ina wa uma por kalami ne foi awa nanga ala fai utato se talo ya tama fa tsaila wa fio wa fai wina foi man ne po kalame o le testimony awalo macho watua fa tsailo wanga pa ia etala mai e fa manongi mai e ke kuka mai me manongi ma mea lele ma mea au lele e fa peona e au mai tama e fa so ai ne po kalame na ia macho oli pe macho fina macho tu mau lo macho fatua tua ya ti oilo macho tama langa te faya melele mo e macho fa manuia fa longo la fa na tama fa manuia fo ila ona fa tonu ni ngata fo ila fa tua ma se ainga fa manuia wo ma pa anga nei fo por kalame lo macho tua
Angali lei fo e nisi fo la fa pe na ngalu lue mai lo macho sama fa au pe ne por kalam si ya o fa wina lo macho wa tu a lo tu mau pe lo angali lei mai sama fa unga fo yo ne por kalam ne yaso fo ile bi inga ya o fa ta va yo macho tsanga ona o yesu o wole mavala awa tuai amen and amen. To God be the glory forever and ever. Amen and amen. Hallelujah, Jesus.